abandi bose bahambaye n'aboroshe yarafise umutima wakijeye ndetse yari umunyemuwe reka tubivuge ibyo twabonanye umubyeyi wacu sogokuru nziza reka tubivuge ibyo twabonanye umubyeyi wacu sogokuru nziza ibyo twabonye n'amaso yacu dutegerezwa kubivuga byose ibyo twumvise n'amatwi yacu tuzobiyagira abandi uruganda rw'urundi yarafise umutware n'ukuri ndayishimiye ijambo ry'Imana nakumwe Lebiya yasamura inzitiro z'i Yerusalemu yahamagarira abarundi ati mushire dukore tugavye naho abaduca intege ari benshi ibikorwa byarabandanya umusaruro iterambere igihugu cyacu iterambere ry'abene Burundi uwo mutima wo guca bugufi no gusenga byari mu muhizi inkuru nziza byatumye mu gihugu cyacu Imana ihabwa ikibanza cya mbere bari gushobora byose turakomeye 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 Imana yawe ikibanza cya mbere byose bizogenda neza turakomeye 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 Imana yawe ikibanza cya mbere byose bizogenda neza turakomeye 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 Imana yawe ikibanza cya mbere byose bizogenda neza Imana yawe ikibanza cya mbere byose bizogenda neza